Kani kediga Batisi TV, bat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Menteri Sarkar Jala ubakmi yaknat ka koi kakya uba AL heng, ringkat UMLA jong ka Mawson Ram constituency uba HM Changpliang, bat director jong katnat ka koi kakya, kani ka Jala Dr. Ewar, hakakat pratarek matabna jembang arhajar arpo. Kila hier le jurep kerki ya ka Jaka Sumar Hadangar Primary Health Center kabaran Markhap bat kari Bangladesh, na kabenta ban kami ya ka jingdon kam, hakani ka Jaka Sumar, hamtam hadin balayo ya ka khobor na kibor jong ka BSF jong ka Ringku Outpost. Kibalayatu bakaladan ka jings air ya ki pajba hakani ka than kapot, namar way ubreu basyang basa hakasnong Dharmapur. Kabahab apo ka Sonamganj district jong kari Bangladesh. Kabacngai tang kumbasan spa meter na kasnong Ringku. Ulayo yuk nyang jingpang COVID-19. Hakani ka jing jurep layo ro ban a jing penca yaki pajba. Nakalyang uba el heng u Dr. Ewar bat na uba HM Changpliang. Ringkat ka jingi pili jing mot bat kinong kit kamsnong kathan dangar. Ringkat ka jiran lang kinong tre jong ka PHC. Bagantop yaki doktor ki nurse ki asha. Bat laidan ringkat ro daki kato kat ni kiri pajba. Pa hakini ki sengi kandiat por ladon kumba arpungut kita ki balawan pai sya ki snong lejong ki badon syabar ke Jela dikini ki arpungut ki akhlain ki abha kumalong mentah bat ki layadon haki quarantine balabu yaki haki ying ki bakerpang ki bang ikot ki isolation center. Doktor nakani hospital ulai itu ba ulalet banjungok banpej yakini ginokpa yakini ki balawan pai but man kasni ki labo ya rutin ba ki asya lane ki we ki nong trei jokani hospital ki julet banpej bantho ya ki jingdon kam te ni so komen sisa kata kemut ba hakani area jungi nim sumdan hadu kumbalong mentah Andrei Paralok, nada POI ke kot kubor ke bamentasi, ba ngalakerpat naka sorkar, bangi donkam bangin tes ya kinong song sinong jong ka border brokaway, hak Jela, umday tanghang ni, hak Jela brokaway, gidonkam ban tes ya kinong song sinong ha border, kaput ya ka Bangladesh. Namar balay. Batang hagini kisngi kandiat akwa banyetu epi bah kasnong Dharmapur kabahang tai hajan Rongku kabadang tang sanspa mitar 10 kilometer sanspa mitar kata kasnong kabadon Markhap bat kayo Rongku lalap ya ka positive case dinamar kata kadaw ngidon kamban long kiba husia ngiday ban yaj husial ngide ban im husial bat kumala batay nakalian na sorkar ngiron kam bangin bu ikijing yada helade namar kani ka kam kalong ya bata ka jing baha jong phi bat phimbet ba phin perkhat akum wai ba yo ki tharai sniu ki briu ye phi badang sudon jing shet khandiat nong all ayo corona kamdei kata sar ni kani ka persi bat kile kisnong ki badon ki bahap papo jong kile ka PHC jongi kiron kaput bat ka Bangladesh nang ne kumbasan kilometer reki bobon kisnong kilong senda bat kisnong Bangladesh tengi yos ngeu ba ha Bangladesh ro ka jur kumta ngin habar nong ki bausiar te kane kisnong dangar kade kisnong jong ka ongno ka kerja sentar lele kerja ka headquarter jong kini area ki balai chano lalai Mawson Ram lalai siyo balat lalai hangno na bakibun kisong ne iya nang ne te na kaliang kisong ngi layas ngeu ban ong ba ngien hab ban perkhat ban ila le kamtam gindi kisong ki habang lales ngi layu i ba lapen banai ko naik curfew hakito kisong ki hab ka penusla civil submission kaisi jongi ru menlin sejany kolong lada ka sorkar
ka sngeulem yangi ban permenaru ia kan tanjongi la kan naik curfew lamar kan ke snong jongi ngimla bertep kadon ke jingi ya kayitu lengba yong kini kium kiran kinela la ban long kimasi la ban long kitanpo la ban long kino kimar kumtangin hapan hosiar wah ne na kaliang jongi ke snong hang ne ru ngi sam jingi sibut lamar hang ne kadon ke kapitsi kadon kabang te kabang hap ban pe hang ne saupu tam ki snong hap siu ya ki bisa balawan lamba jong ka sarkar kumta ki babun ki pa anang ne lamar ki danglong sibun ki bangi lang yasadin kata ka social distance ru kinom yaban ngilibu ki volunteer nagliang jong silong wat ya trelang ru bat ki kulit outpost ki bada ka jaka henry ngi sem jinge lamar nakaliang ke silong ru ngimla ban tre full time labanong persisngi lamar kam ngibdon kapon ban siu yak dikiblen tiat dungi hak jinsa ngila de ban sek iki kali sano kibriu kile sano kiwan iki kam kibade le ki basiwan kumto nangto na sele bat chatai kam tam kibriu kibawan nang Bangladesh ngi kwa kam tam na i minister dungi ba ini ya bacailem kam tam yukine quarantine kabala don hangne mata ke school kawe jong ka district war sebi Presbyterian higher secondary ngelabo ang tu kibalawan nabal bad ngi layrai ru ka script committee bangin lay kerpat saya kale ka school yo principal yo ka school sing petar ba unsya namar ki laban nang don kiwe ru kiban sarawan te ngi kwa ban yo ka jinsai kun go bangin la baliada te hang ne ngi lay sem situm sibun kam tam kini kayo dangar bun kibriu yak sengbek jo kasinong kim ya skor kibiabat ngilaong ba berdeban but katkum kijing ta ke sarkar la ka de kilukan la ka de ke jigilu palba ai kubleru ya kas sengkente jo kasinong kabale kitkia ban para ban lej ban duti ban namsya ban song lumbung palat ya kasangut lene simit Maria kini kibai, kini kali kibusuyai kelumar sele syatai men meliong ni melak bantikna. Lese kini kibaya kai belak. Kita bat ka Bangladesh. Te kan sawan ra ka jiya ka bakraw yangi. Te lada kan ke Jepang kan walang ne ngin sep stom. Sahar kibri kibran ka jaka kidai tang kinong belah. Kibasuya to ding men sngi legdi seyo balat tiru kau sekilo arkilo. Te ni dapur ka jikuan ba ka sarkar kal simcia. Kajidon yo konde PHC kalau long kajing kerku kabahadu katakta te kamtam kajing sip kibang sneu ban ong ba lada kade kajing pangkawan te kibaduk kibasuk kin sem jinjar sibun te namar kata te nakaliang jong kade kesilong namar ka PHC kadon hangne kibang kidon hangne te lese kiwe kilaban keno ba kinong dangar ki le bahe le ki ya bat ya ki rule ya ki an tengin habat nomar balada ki eki bos ni kinwan te ka jing kulo kan tam kan long ya kasong jogi kongsan mentar sakawai gede bandeng ki mas serum sene haba fiya sabar haba fidan sabar habidan hangno ko caka baya langgum ni kabut kamas kadai kabakong san kabafide ban deng ban kani kajing deng kamas kan protect ifi lani kan yada ifi hadu thandai 4% bat ladangi but yakini kibangi ainuk samanta kamut kini kidi kajing yada kibapaka ngan dawai kani kajing pang lada kata kamut kalong kum kita gibayong kriya gabafi barabor kabang iyo barabor Henry tang namar ba uniu kanyang jipang uday batmay ubang impat datip ha takada ko sami gani kajing tieng gani kita kini halor kajing yata kawan pada sesuai kabakta pat kabapendik ya kajing mut jing perkat jangi
kum kibriu pat kata ka di jingting ka bangi ong baros kata ka panik ba nagani ka jingting ba nagani ka panik kala ban kata arsya mania ka ei ka ba uni knyang jingpang la ni ka jingpang kata takadaw kidi banlong ki baskem ka jingmut kidi banlong ka baskem ha ka jing tip spang ka ni ka jingpang but ka ei ka ba pio sngo ka ba pio sngo na ki IEC la ni na ki jing batha ka bawan na po health department lamba jong ki doctors ki nurse ki asha ki ENM ki ba ni pathai man kapol kamut kini kidai ban pen scam ya ka jing net ka jong pi bat kidai ban pen scam ya ka jing tip ka jong pi spang ni jing pang bat ladang ni ngimdan kata ka jing ting kamut finsai ba lada wan uni khunyang hakan no ko poru kumno bo udong kumno bagi pang dan lili ki banum finam tebi bagi pang ru te pisa su thu ba kani ka jing pang pleng ka long kum kiwe ki jing pang bat ni dei bat im bat ni dei bat zang ni ki jing tre ki jing ta ki jing ni bat im ko bang ju im barabot tang ba kini ki jing batha ki badai jong ka health department ki ban ya lang dekat dekat kadang-kadang kanu ke por kabama pi kendu ya kanu ke jinge ha kanu ke klip mat bad ha kanu ke por banding kong la don na gisnong ke jong pi girang ba snong ke nungkit kam jong gisnong hadi nata la don si MLA ke jong pi la don si MDC ke jong pi nata la don ru sagi doktor nang ni na po PhD la don ru ki nurse ke barang ni ke PhD la don ru ke nong trei jong ke PhD ibala ban yarap ya pi ha kanu ke por kabama pi don kam Iwan hang ni rengkat bat local MLA jong fi. Boong ni don rengkat bat fi. What thing? Lada dan kanu ke jinge ni don rengkat bat fi. Tang kuwe ke long bangkwa ban siu ban bantai biang ya ke ai ke bai MLA jong fi loong bat ke ai ke bai Dr. Amandwari DHS amai loong bangi day ban long ki ban long discipline self discipline ya ke ai ke bala tha ya fi ban le kat kum ka health advisory so bha ban kongo e kita kamut befin thet ikti man ki pot ban ki kenta daga sabon ban ka lani daga di sanitizer ki bagi IP menta lani befin don kita ka social distancing physical distancing kabam de ban e kendo than sibon ki bri kum ni bat hang ju por kan ong IP ba ka bang kongsan e ba kani ke jingpang ka bang nyim de ban ting kam de ke jingpang ka ba omla ban pungkot bun ba ki beriu ki tiang belong doktor mende bagi ting palat tangan naga ke jing ting ke jingpang kelas dang ban po nak ke por sikwe ke por dong ba dun bob ke jing it jong blay ngi po megalaya ke jongi ke state hi borak away ngila light dang ke jingpang ba ong pi hadin menta ke sing tharai ke jing snai jong blay ke megalaya ke solong daga covid ke free covid state ke nemdon jingpang covid su la daro menta dadangi mangi borok ngi along disiplin tada mangi gi kwa bensnai ke jingpang dalade da ka bangim kongo ya ke an dan ngim kongo ya kata ke jingkula nadi kata ke jingbata jong ka sarkar da ke jingbata jong kino penyaj snong dari ke jingbata juga health department ngi pen sitam dalade tadai namar kata daw ngi khot bat ngi aware pi baro ngi itnat sibone bahpo baro khot jong state Meghalaya nadu Garo Hill nadu Janda Hill, Khasi Hill, West Khasi Hill, South West Khasi Hill. But hadu kisnong jong piru, pia ong ba pia kit kia. Bandon ki rangba kisnong, bandon ki nongkit kam jong kisnong, ki long kemi, ki volunteers. Banyak kit, banyak baklang, banyak tem ya undi ukyang jimpang. Ni tang naga sarkar ke jongi, lani tang kum mangi kum ki MLA, lani kum ki minister. Nginum la tang mangi, ban yada lani banyak kun yung ukyang jimpang, lani ngimdan rangkat bat pi kisnong. Dei ma pi ke snong ke batip ha yak e ke jike ke pi kendo abang snong ke tau jong pi ke be dei pade menne ke malong de ni rong ba sepang gitu ki dangdon ke tu kan ni ki beriu ki balet ban khai ya ki blang ki masi bagi we de ki tek ki marap ki terap joki sepo setai sepo Bangladesh ngat ong pi da kaliang ke jongi ngin kit kri ke ni bagin ong da kaliang jong ki pulit da kaliang jong ki bade ban pet ya ke bor jong gas aga kikam jong kulit hang ni po bodar ke jong pi bagi ban completely seal back ya kan ni hang ni ke por bagi ban sya ya kan no ru kat ba kadang ni ke jingpang kadang don
ba kan la ban warra ya ganu ganu ke jingma le ni ke jing da ka bata kinong snong jong ni ke snong tede na da ka daw ngi la ka liang jong i lokal mali do ka lang ni ka bor jong ka dorbar snong ka do ka lang ban ngi inum don ganu ganu ke jing ban ong bagin khang be ya kita kinu ru ki borla banora ya ke jing le ni ke jing sitam le ni ke jing sniu cha ke ni ke state ke jongi Hadin belada perlong jelang uba AL hek hakan ke sengi ulale jure pro ya ka jakasa jong ki samla ki badang wan pai na bar ke jela bala pensyong ya ki ha ke district reward sepngi Presbyterian Higher Secondary School hakan ke juga sengi u menteri sarkar bakmi ikatnat ka ke khia uba AL hek ringkat ke jingsan ranlang uba HM Shangpliang kilale jure pro saya ka Mausan Ram Community Health Center banya kendo ya ki doctor baki nurse kumjo ya ki asha nakabanta banya phlia jingmot batki Ketang banlong ki balapan kre lada une kunyang jingpang COVID-19 1 hakano kono kapor. Hadin balawai ke jelang belengkon kane ka kanhon kalalet banjure pro iki samla ki bala pensyong hakawai ke hostel ha Mausan Ram ki badang 1 pai na ke jela Tamil Nadu. Pi barok pi soto ba une ujingpang COVID-19 Sisir lawan hakan ikari jungi menta unyai ne bandon bat ni hakat kita kipor haduk mengindayok bandrat tengkong sendan ya kini simpan longkum smallpox mensua hakitu kipor mensua sotu baka smallpox kalong kawai ke jingpang kepala bam katno pungut katno hajar ngot katno million ngot kibriu hakaperfebro kawai Andre kat dang mi ke por, kimi ki dawai, kimi ki vaksin, nangta ter haduk manginda job bandrat bingkong. U COVID-19 ru ulang kumta. Kumbalong mentangi menun dawai. Kesu syong bet ha kajing sumar jong pisimet. Bapin yadai lade. Bapin yada yaki wei ru kumjo. Ngiyo sngo hoi perfebro kuwei ba kilas dang lap pihak dawai Andre daong lanong ini yo atau dawai yong ngimtir kalaban simpor ngriu bedai kalaban simpor cisnem dekat kata kepor kata kemud nia IT lede hau blai da ka jinget ba da ka jingdoi ba ublai un rin un yadai ni na ka ni jingpang bat kumcu da ka ba disiplin yang lebih kata kemud kumbala batak nak sorkar hirup hitip bakumno ban lek ban batai deh syakinong song coba bun ba ki gidi kun samla jungi ki rang ba jungi ki long kemi jungi ki badan nak negara state ki jungi ki badai napo keleng sodong jong negeri India kita 15 mentah barok 15 kila bun 15 negara red zone tinggi ban simsting ya gani mencuang itrai kat tu mentang kat hamtai susu kenang mengena ben pelat ya dangi negara nu ke jingye negara nu ke jingpang ke bangin la badi kendu tak wei ngala ben ong ifi kan ye bangim dei ben syapti ndat e atau jingpang ubam la ben penjam wat hadu mentaru ngimpat dan dawai ke pertai gempat snai ke dawai ya uni corona virus dan rei bon ba ki breu ki jam nai daw tang nomor bagi long self discipline not kamba kai kita ga advisory protocol ga ba ai joga health department ditang ya kata ya ga bang ide ben mentin kai kita derkam baman gepor ben sat ki keti ki jungi dag saban kemelong ba sampel yang meni lokal melia jong pi bangimde bang kita ki khmat ngimde kita ki khmat ngimde kita ki situr ke jungi kawai ini bendengi ke mas laong bagi sarkar Meghalaya kalau pen benar bagi jingdeng mas ini barok ya deng mas kalau mandatory kawai ini pendengkam ini sanitizer mengapor bagi tray ke kam ke jang jungi bagi tray ke office ke tray yeng ke tray ke no ke kam bat kumdo benda ya ke social distancing ya mentasipor ni sotu kum ke jat benriu kalau ke hadu kata-kata ya ke bangin ong benda ya ke social distancing kuno syu ben ong bangin light de lagi jong ki khon ki ti kuno ben light de jong ki kmi ki pa aku ngani kapor ndeng ngimdei pade ben ong baladan manu
ki bayo kum ngari ke jingpang banau bangen isi yaki lade ben discriminate iki kai kamlong mele umta bat ngim de ru ben au bangen shapting nomor ba gadi ke jing shapting hi kala pelong yangi barok kala pelong yangi dagawai pada ke jingpang. It's a panic pandemic. Jingpang kalau tang si belak penyuhti ke pandemik lalong berawai pertai. Ke panik lalong berawai pertai kan panik. Tinang tak tahu ngimdi ben pelong panik pandemik. Minta lalong gumta. Te minta kumki rirong ba kumki long kumi ki badan ke jingkit klik ki badan ke jing ke responsibility jaga jingem. Ini ben pensetu ki pai ba jungi ki nong song jungi khamtam lelei segi nong gondong. Begini ben ong yaki bangimdai ben tiang tang ba ini ben disiplin. Tapi orang memberi bentiang cuat celak kat baman, kemudian ai gitu kiwe ki balasong quarantine kemi kat sekai baman. Kata kamla panong. Namar ba umil jempang wala da umdai bersirkai kata ta, hendai ke jing porsted. Ulong bersirkai adu kata ta. Porsted hadu kata batang hapo ka 10 minit lene hapo ka si tengenta lene si kenta ulah benpur, lagi spa lagi hajar lagi ngut ki beriu. Tadai nang tagadaw ni ong bangide ben mentin ha ya gane ka advisory kepada health department ke ai